Teman-teman, selamat bertemu di DLP Toraja Channel. Saat ini saya berada di Dusun Langda dalam menghadiri penguburan almarhum Mesak Tiranda atau Ambek Yanto. Sebelum Bapak Mesak Tiranda dikuburkan atau dimasukkan dalam patane keluarga, almarhum Mesak Tiranda di Badung oleh masyarakat yang ada di Lembang Kole Paribatu. Teman-teman, inilah Badung di penguburan almarhum Mesak Tiranda di Langda, Lembang Kole Paribatu, Kecamatan Malimbong Balepe, Tanah Toraja. Sampah. Habis banget.
sa abo ambiyan to. Sipo tempat ada masambayan. Kitolerampo umpen lambi ikomi opuang. Bilanda kamu tumangka umpa adengan ni anda kamu kalau nalai sulai inde sulu uki opuang waktu tuang ki. Anda to temo dalam waktu nalaki nang ka inda batang rabu. Laki pasule lako tampara paana. Ya mau kita tontong bang mangando puang kumua. Ami dengkan kamatotoran soalnya sang labi lako temi mintu. Tomi puang tulom nang ka inda batang rabu kelompok sule ko tampara paana. Pasi toyangan dimintu sak kalangan do puang. Balak den do paana. Tuming kamarampa sala ko mangkanna di pasule ko tampara paana de batang rabu. Anna pantan sule. Lalu katuan na umpapayan kasih kamaliran umpapayan pa kaboro siala tontong la si pamatoto unolete katuan tu tontong siapa mi kamasyangkan sol nasang nalakote to balu anak mi na kamasyang nila kote to membok mo puang pamatanay di ko rin daw pa ana tontong lamata na kumuha umirakan na taemote balina taemote ambe na apa inang kamu puang tu tontong mamase makaritutu sa apala buda siya luka borok lako taum ni idu kamu tutulan papaya lako teh mintu keluarga labi lako teh to balu siya teh anaka yana tampio puang di nopa na tontong lama toto lalu dia katuan bilang na kamatutoran tubuh tulu jom di kali puang tu cuma pakilan suruga pada pagari misalaki mirain kat selo kali Tumalaku siya mangandong pote sang anak puang kipong Yesu. Ia mo puang juru salamati. Amin. Kipelaku duka jomi keluarga tamasan nang mali malika. Dan dah ditutang na din ako kita sa anak. Maseng ako.